Guys, ngomong kegiatan sekarang apaan aja nih ya? Kegiatan gue banyak, ada 5. Apaan itu guys? Set deh, romannya. Hari Senin, Hari Senin ngapain? jam 3 sore, Ah, mancing. 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 Iya. Terus? Hari Selasa, Ah, jam 7 malam, ah. belajar marawis. Widih, lepak tepung. Hebat dia Martin, pokoknya dah. Iya. Pokoknya tuh hari Selasa main marawis, Iya. tengah-tengah ke pinggir nyebur, ke tengah-tengah ke pinggir nyebur. Iya. Hari Rebo apaan guys? Rebo. Hari Rebo gua main ke kebun, gua nemuin Apaan? anaconda sana. Buset deh. Anaconda mah kagak ada. Wigai, Jakarta. Bukannya di Amazon doang anaconda, di Temzon doang ada anaconda. Di mari ada. Ada Ciracas anaconda. Nah, terus hari Kemisnya ngapain lo? Hari Kamis gua mau belajar gua Belajar apaan? Silat. maling. Buset. Hari Jumatnya lo terusin dah ya. Ah, Nyawak sendal gitu. iya. Ide. Hari Jumat gua bertengkar dah tuh sama anak-anak bocil-bocil yang suka ngambilin nasi di masjid tuh. Nasi ini ya sedekah Jumat. Bocah-bocah dasar ya. Jago.